Hello, takoro bohoro, norok bahai tongbai, khaklai onno jotono gaham tongo janai. Angka Ranjit, tani rokhani YouTube channel o bini bumung gangke kok borok advisor. Takoro bohoro ang tini hai nong sang phaijau ka katal kaisa video tui. Koka hai salai saltam sugang ang kaisa Amazon ni home recording studio bagai kaisa studio monitor paimani. Abona ang obon sai sugang video kaisa unboxing video khlaikia norok tau jar nai tonai rok unboxing video nugya hangke mane ang je mani paimani abo khlogi phonu kata abona kebo nugya tong hangka ba ani description tolao a video ni link rijak tongo abona norok nai naidi haike hangke o mani ang music recording bagai je mani paimani abona norok nai manai tako tini video hangka ang studio monitor no bahake thepa bahake connect khlai bahake join khlai tai bini pongmani hai bini sound quality bong tui abrok no phunungnai tako Fadinga sung tini obno thepalai nailena tai bini sound khnai nailena bahai bong tui bini sound abono tascom ni BLS remote ni uklok khaising sungo jon setup khainai o speaker bai o speaker no chung join khayai jao o speaker logi o tar boman ka o tar bai no sung o duita speaker no chung connect khayai ta Fadinga sung to connect khainai na puila o speaker sung connect khain ta aro sung thepari ka Like to right side by left side sung connect khair ka tabo sung adapter thepanai obo kibin adapter speaker o power supply ni bagai omno sung thepanai tabo adapter ni connection o jaga tongo oro sung thepanai tako o jaga thepai reka ni ulo o tarno sung connect khainai gan phaina bagai man mobile by join khaina bagai duita color kasak color no kasar thepai di kufur no kufur thepai di o buliang no bari mano komri mano Fadinga chung mobile by connection khainai bini sound check khainai ni bong hai donor khana kana bini sound angnai mani speaker chikon phano bini sound quality motamoti hamo angkano angka to belai chaja katang mala size ni no nugui bini sound belai no kaham jaka ang bass botongo mobile ba norok sound bo hasuk sahori malia na tangka ang khanawi seman ka bini bass to chikon chapano bini palo tongo amo 14 watt ni duita milui abo 28 watt klai uta chikon sa home recording studio magi mo ungui thang na ma tongo sound chaja khata tin bage asuno video na bage hambai malai no